Ikaze kuri Rwanda News na makuru ateye ubwoba mbazaniye kuri aya masaha y'umugoroba. M23 mwahoze mwumva makuru yuko yafashe umucancuro, none uyu mucancuro bafashe bitangiye kubaviramo ingaro cyangwa bitangiye kumera nabi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika y'ubwayo ikwivugira yuko igiye kumanuka ikifatira umusore wabo, ndetse uyu mutwe wa M23 notangira kugorana bavuze yuko bari burimbure nta nubwo uri busigare, ngo uwitwa yuko aba muri M23 bari kuvuga yuko atari busigare. Ni intambara iteye ubwoba iri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvugwa yuko iyi ntambara no gucogura y'ubwayo biri buze kugorana. Uyu mutwe wa M23 nawe ntiworoshye kuva mu gitondo, kuva nimugoroba, kuva amasaha yose. Uyu mutwe wa M23 uri murarimbura izi ndege za drone, uri murarimbura izi ndege z'abasirikare. Biri kuvuga yuko uyu mutwe wa M23 ku isaha y'isa 9 yinjiye mu Burundi. Noneho uyu mutwe wa M23 mu kwinjira mu Burundi noneho wagiye usaka uterera ibintu hejuru, wagiye uturikaguritsa indege zose zari ziriyo ndetse n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi. Uyu mutwe wa M23 uracuriki. Amerika se byo kiri kwivugira yuko igiye kwimanukira, igiye gufata umucancuro waho, ho biracuriki. Ibi bintu biri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri gutuma abantu benshi bagira ubwoba muri aka gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko nababwiye, iyi ni Rwanda News iri kubagezaho amakuru 5 kuri 5, kandi amakuru ari guturuka hirya no hino. Turi kubasezeranye ko turi buyabagezeho kandi neza isaha ku isaha iri bugende ikurikira Odebike. Noneho biri kuvuga yuko muri aka gace ka Ruvira bimeze nabi, izi nyeshyamba zitari kuborayo, naho ziri kugenda zirasagurana, ziri kwicana. Abaturage bo bakaba bakomeje kwivovota bavuga yuko Antoine Gisekedi Chilombo yagomeje kubatererana, nta kintu ari kubafasha. Abaturage bari gupfa ku bwishi, barimo baratemwa imitwe ndetse bari kuzirikwa amaboko cyane, bakabarasa babaziritse. Ni intambara iteye ubwoba iri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteye ubwoba, biteye ubwoba, biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba bibabaje kandi cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndi muri aka gace kabo ka Ruvira ndetse ndimo ndanabikurikirana 5 kuri 5. Nihagira igihinduka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, njewe ndabagezaho amakuru 5 kuri 5. Yari Mwenye Mari Cedric uri kubagezaho aya makuru. Ciao ciao.